مرحبا از هوار گابر امی دو برنامه یک پرخلک ده پرتوکا رینامه زمان کردی گلیلین رادنگان وکو درسین 15 دقیقی بکار بینن بقاسی دمه ها امی لسر یوتیوبه به هفره درس کردی بخابتن و پرتوکی و بیجن و جه تماشاوان و گهدارین خواره به هفره بخابتن بکی ام دخوازن بحثا زمان چیه بکن یعنی جبو جواکه کی جبو گله کی جبو کمانه کی زمان ته چوات هی زمان بخواه برهفکرنا ذهنیت اخلاق و هست استاتیک و رماندنا جواکه کی به دست اخستیه یعنی ده توای دیروکا گله کی ده تشتی جیان بی جیان دبه جیان ببه به زمان هاتیه ifade کرن و وکو سرمایه یاوی هاتیه برهف کرن دیسا کومان انگهاتین زمان یعنی جواک ام جواک آلیوی توپلم را دویجن کومان انگهاتین زمان بینه خوی هنجتک به حس یا جیانه استا پیشکتنا زمان یعنی استا پیشکتنا زمان جواکه کی کومانه کی استا پیشکتنا جیانا وی کومانیه زمان وی چقاس پیشکتی به جیاناوی جی اوای جیاناوی طرز جیاناوی جی طرز فکراندن و رماندناوی جی او قاس پیشکتیه چقاس یعنی کومانه کی چقا زمان خوی زکماکی پیش خسته به استا جیان خو هاو قاس پیش تیخه چقا زمان خو وندا کری به او کتبه دبن هگمونیا زمان اگدن ده هاو قاس هاتیه داگر کرن قر کرن و هاو قاس آسیمله بیه گریدای وی زمان جبو جواکه کی جبو کومانه کی جبو کسه کی تشتک پر گرینگه او مروف او کومان او جواکا زمان خواه وندا کری دراستی ده خواه وندا کریه مگو کسین زمان خواه وندا کرین زمان خواه زکماکیش دست داین خواه وندا کرنه بطایبت ده زمان کردی ده اف نشانه نوین پر گرین کنه مده رپورتاج و گوتنین خوین بری ده جی گوته بین ده زمان کردی ده واتل تیپه هاتیه بار کرن و هر تیپا ندنگدار کلیله که اوه هیا میناک ام هفدنگا خویا بناو دنگ خواه دزانن لویدی خواه جی آخ اوار پیکتی حال حاضرم دبی خواه ناوی وی ده زمان کردی ده آخه و واره دما ام دبیجن خواه ام هنگی دبیجن آخ اوار آخ واره بحثاوی تکرن دکاراوی تکرن ایاداوی بحثا کسی دویمین تکرن بله گریدایی وی اف زمانه نها ام بحث دکن پیواجوه کیا دیروکی ده یا دزانستا دیروکا روشا ایرو ده جهوی نکفش نهاتی دیار کرن ده پیکاتیه ام جوی زمانی را دبیجن زمان برپانیر زمان برپانیر جبریا سومرا demek dirêje
Aliye ve diruki em bejin ji vê salê heta vê salê bêguman delîlek wisa destê medenî ne. Ama ya mîstûger û ya gotûbêjê bixware nabe ev ziman ji beriya Sümera pêk hatiye û di şaristaniyetek pir pêşketî de çêbûye hatiye sazkirin. Ev şaristaniyete em jê re dibêjin zemanê berpenîr ji aliyê jinên Kurd ve hatiye sazkirin û rêvebirin. Ev sazkar û rêvebirên wekû Sittî têne binavkirin, ev zimanê bi pergala rabin ra pêk hatî di wî zemanî de pêk anîne. Hemî fîlolog di vê xalê de hemhizirin. Ji bo em bikaribin rastiya zimanekî derxin hûlê felsefeya wî bikin, xwebikînin raza wî zimanî pêwîst e em sê tişta baş bizanibin. Yek, pêvajoya dîroka ew ziman pêk hatî. Du, asta çandî. Sê, asta komanî yanî ya civakî. Niha zanista dîroka rojava de dibêjin pir wekû zanîneke giştî tê qebûlkirin ji beriya Sümeran serdema neolîtîk heye. Li gor dîrokzan û behs dikin û vedibêjin di zamanê neolîtîk de komîkên ji bîst sêh kesan pêk tên di kunêşkefta de li derdora dayîkê kom pêk hatine. O bi jiyanekî xwezayî yanî çawa xwezayî xwebgiyê xweyî dikin, dayî komkertî bav jî nêçîrvantiyê dike. O wî awayî zanist pêş neketiye, zanîn pêş neketiye, teknîk pêş neketiye, aliyê wê em bêjin çandiniyê û berhem zêde pêş neketiye. Heke ev zemanê wekû neolîtîk tê binavkirin zamanê berpenîr be wê demê ev zimanê niha em dibêjin bi pergala rabin ra bi killeyên radengan pêk hatî ne mümkün e du wî zamanê de pêk were. Wê demê zanista dîroka wekû zanista dîrokî bi me dayîn fêrkirin şaştî tê de hene. Ji ber ku ev ziman bi pergala rabin ra bi killeyên radengan ji beriya